بسم الله الرحمن الرحيم. In die naam van Allah, die meest barmhartige, die meest genadige. لإيلاف قريش Ter beskerming van die Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Beskerming gedurende hulle reise, in die winter sowel as in die somer. فليعبدوا رب هذا البيت Laat hulle daarom die Here van hierdie huis aanbid, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. hy wat hulle versadig en hulle in plaas van vreesveiligheid gee.